megalayapost.news. Fikiran ini mentang sini. Pagi orang ban bek kam nak iti, ni nom syaran dan lain ban bek kam iti. Stonam, kanong di posisi betrengnya. Kahinyotrap Youth Development Council HYDC sangkimi hakajingalam uba W Sotun Presiden Lembaga Kidkot Mantagasngi kilahir benrung segi karkhana hakat hany bernihat Ripoy District Barwat Jingtip lagi karkhana ki pentrikam neem yaka Meghalaya Industrial and Investment Promotion Policy arja apsau ban aikam ajam yaki try muluk batkumjuru yaka Minimum Wage Act 1948 katkum ka Central Act 11 of 1948 kumbala pentemai da ka sorkar bansiu da ka dor babiang syakinong tre naduk ki badang sedang bat ki balat tebet menteri yaki kam ki jam hakate ga jingjurep syaki karkhana nakalang ki khot keseng kila taru yaki kot lengkedop balap mi da ka sorkar lemba ka tenat labor and commerce and industries hakabai de baga jingtukam bade ban kampai khmat bon yaki trai muluk haki jaka sengkam baru bansiu da ka dor kumbala bu da sorkar Hanrei ka bososi kalong babun naki karkhana kategathan kiduna baha ka jingtungkam dagi try muluk bat kam yahap ya ka dor baki siu syakinong tray bat kapor baki tray lai no tang kato ka ne tli ki karkhana kibapun biang dagi nong tray kasi baru ka jing siu ya ka dor ka babiang haba keren syakilat patai kebor nakaliang uba W Sotun kumu presiden ulai ka jingiro ya ki karkhana ki babut renti ya ki kendon hadin balayo bane pleu jingmut bat ya kran markhmat bat kibor penya ki karkhana bat kumjuru kinong tray kasi ki balabut renti ya ki kendon balabu da ka sorkar jela lembaga ke polisi hakawipat ka benta ulap pau da ka baong habai dei bat kiwegi karkhana kibapun kain kendon nakaliang kaseng kan sa ujor syakatnat labor jonga jela bat ru syakatnat commerce and industries balada kimla ban pentrikam nakaliang kaseng kan sesim de kisenjam ki beteng wat ban khang talai kitigi karkhana bat lengba kane ka kruo basai kaseng kala paru syaborok ki karkhana ban thungkam buni ki nong trei ki bade ki kasi kumjuru ki trai muluk ki balak ban trei ya kam baru ban siu ya ka dor babiang kumbalabu da ka sorkar Anak selam belah, dikendai sto kedua kat RCJ, R, Lai, Sa, San, Brio Brio dikendai kita, di sekitar adalah ada perbam, penting kita ada bisa ini kamu jah. Bola, jadi saya kini kan minimum wage, tapi mana nak penting Ndero pun naik kalau aja. और कितना साल से काम कर ट्रेनिंग क्या Santri Islam. जंगल नाम नो Ada baru, aheng itu kekuat itu. Ini. Di masjid ini ada hospital, pintunya hak ni. Sila pas lebih. Dah ada kom. Sila ada highly skilled dah. Buat kata kau yang mana? Bukan ni, pengen si betai saya tipe ini. Sila ada highly skilled. Kalau dia terus pasangkan ke, trade kata. Tentang itu kat sini dia. Ada punya, saya kat raja semua. So, ada yang menjadi presiden ingin itu kata tembalang. Dari benda-benda timur ini. Ini yang laong dan yok lagi detail ai berkait dengan proses labor department in khang nok ni factory ni. Benar pun dong, kan hanya di ke facilities yang yok nok sekat ni. Dapat di nak ni akan jam. Mutai you kan buat factory ni. Pun kai ni tak ada mesti guna. Dia bertrade rasa. Dapat nak kata le double ni sebab arsamida. Kata lah deh, prabaji mesti berdu prabaji demi tu ada overtime kata. Kata kalau ada gaji top gaji support gaji tu yang berhak tu. Labam company lah. Tujuan Sundara melihat rangkaian ini berhak tu. Sokar kan ini jom sokar mungkin apa ini sembalang. Hilang isu kuat bah di kursi produk personal. Bapin M. Mata punya tulak pelajar si benai, simply school nen, ya bam nen, si ubai kali nen, tindak dari pelajar sini tu om. Tindak. Madang itu untuk terkenal orang kasih kementerian madang pan satu ini mah bang kot kita pindah. Iya kata kesini on, jadi wage dia kata kesini on, so nere kata kesini on. Tangba tulak on na pinta, dan nomor bagi tray tang sak kita, tulak on lagi. Kata betray bagi kat arita apa? Kata dia hak dia banyak double. Tapi dia ban di mana untuk ni factory, ba ni kat kumpul sukar kumi, dia banyak kumi. Justru fikiran ini mentang sini. Pagi orang ban bek kam nak iti, ni nom syaran dan lain ban bek kam iti. Justru kanong di posisi betrengnya. Iya bon karena bon kesini. Garang lah, yuk baru. Karena warna bar, itu ni orang bawa HR, HR tu. Warna tu West Bengal. Beli jimdan saya diberi dunia yang ni napo. Kan buat di banang besar menlak ban bat itu kam. Jimdan saya, jimdan. Dia boleh berdelek ni.
nong kami ihap dai dengan orang pi ba kene kedai ke benong ke san pa ap samka ba pinjo sisni da fitre fakta sisni ngalak tak hang te ngalak tak hang te di sepet man ke sini kan sepet man sini seorang bayam orang ai kan Okay. of 2024. In this, clause 1.11, it has already stated Okay. that not less than 25% of managerial positions should be given to local. So, how many locals are performing in your company? I have to check us. Actually, we have some staff. Do you have any local employees? Yeah, yes, they Around how many percent? Around how many percent of local employees are employed in your company? It's like labor or staff one. Both Staff. labor and staff. Labor are so many people. 50% of laborers yeah, from here. You mean to say that the Kairos Yeah. आदमी का सारा डिटेल्स तो हम लोग रखते हैं वो भी नहीं है बाहर मेरा पास 8 डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑफिस, लेबोरेटरी 8 डिपार्टमेंट में लोकल आदमी है और सब प्रॉपरली काम करता है। ठीक है मतलब हम लोग का जो हसिया लोग जो आप लोग का साथ एम्प्लॉय करता है अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है, जो एडुकेटेड है वो काम करेगा, ये तो सीधा सिंपल बात है। हमें अच्छा लग रहा है ना। वो ये इंजीनियर है, उसको जॉब फेयर से लेके आया, उनको भी जॉब फेयर से लेके आया। सब न्यू है, ये 6 महीना हुआ है। ये लोग तो बहुत पुराना है, 15 साल में। ये पुराना वाला जो आता है जाता नहीं है नॉर्मली। Play pi bro mata si ngilawan yang mandek ya kene ga phase 1 for 26 hampir day but minimum wage but clear industrial investment policy arcara arusau di ketum gejing ini apa berlihat ngilawan hang ni for factory ko tenda mai thap ko ni ko factory dekat nu ni dap dari jingmen bat poi hang ni ko factory ka bang i dapat mak tu jong ba ipun ba kita si ni dulu kam hang ni ko factory adu ki engineers adu ki staff adu ki labor so dengan dia kini ni hadir bangla ada kini yang kini ki staff ki betre ni boleh dijak beri bunyi ni obah tu ka payment ka komsio ka dor ka mur ka biang am jika jingli ka jubah ko bangulyo ni nanti penomba ka jingsio ka ni factory boleh ka biang balap ka don ke jingsio ka bala yo adu dari laipo laksan hajaru di don ru ki notre ni ki bayo syaka arpo atau hajar tambah ka jingsio ka ni factory Kamduna ya ka ai pelaku sukar kata mereka minimum wage. Dia apa state negeri berok boy. Itu ya di factory baru betul nampak state negeri makin buruk sa ya kena ka factory benar ni ban aikam ajam ni nak semula ni senang ba. Kata ka jingmu jong pai ba. Nok sedang tu jela ka jingmu jong sukar ban wanra ya di industrial factories ni apa pula ni kejadian itu bagi kam jam ni nak sampai ni kan waktu sesuatu. Rengi sosi padu ban ong ko wai ba. Idan si kat tu kat ni pada factory di bangi. La leju kejap tu na. Kum ka ne zone dan ni kan north east zone. Kau ni factory ka bahaya lah ni untuk melihat. Kaba anda ngila wan ngila ikren bat di managers bat di staff di badan nanti. Nila yo jingtep ma ka factory ka bahaya nak bahaya badan apa pun kain pernihat. Ladon tangwi ukasi ubatrai hakini ke factory bat ke jingsiu ya kaniru kani ke jingsiu ke beren dingi terpat jona hakini bakani ka north east zone factory badan kami apa berkat bahkan aikam ajam ya kena sama lagi ni terpat ke labor department pakan wan ban intervier ban keren begini factory ban aikam ajam ya kena sama lagi nang ba inla banyo yang kam ajam kerugian nila leju kita sini hapo CMJ brewers kemudian kami hapo pernihatin angni gidon katu kami kena kasi di bantai ante hapo ka factory untuk CMJ ndai kabas ngo kalau ma kami ka factory CMJ kam pentri kam ni kalau ini mau buat sabang beli si naki katu kami kena senat ubah ka hukum siu jong kata factory kata life spa show haga sisni
nak kita ke jintre juki ke bedai khat ar kita ke belong persya ya ke ke ba ke sokar kelabu nemba ke nikam minimum wage ke dan lu ke we kita ke ba pinong pre yang te ko CMJ yang ba ke jingsio ya ki belong sau spa sikut ka lada jintre overtime palat ya kata kita di ke we bedai ke ba ngisngolungo hati ni di factory arti di bang tak le ke ne belong ba ikinong tre kasi giton ikinong tre kasi yang tre gidai tang juga tre casual labor tre hapo office pak amdan tang we nak kasi juni banjo ban tre yang tre kakam bakane kala tu semulungo ini bakunyo ke factory ke bahe kap kasi ji kapla ban kakam ya kam media industrial investment policy an ajar an pesau kala tengken ya kate ka ain im pet dengan terpat ya kesukaan media ya ke labor department rengkat ya ke industries department ban sim ya kani ka benta ban tentu yang te arti di factory di badan hakane ka bernihat kirya bakin penyo ya ke kam jam na mental nak semaju sakaweru ngapa ban keren sepang kini di factory di badan hampo bernihat ba ajalan kirya hi prokuai babi kasokar mikliya hadu benta kala ai ya ke subsidi plan and subsidy on plant and machineries, subsidy on power. Lada ai kat kini kapsa, kapdeka bisa jong upai tak jong kejela mikliya. Lada ai kat kini kapsa, andre ka jing mentoy bangwan pa bisa kejela ka jongi lang bagi lat yuk kam yuk jam adu intan indon. Kabar nungkong bangiwan hang ni apo bernihat industrial area ban pek benia ia gorkom yuk kam yuk jam intan sama ban nilai i bagi don kai wei factory bangila ni keren mana ba kadon cha ni akan macam re arti lagi ni gendon dengan kermen ba lengba ke jingwan ni mentar sini ini factory ni apa bernihat in simnya atau sinjam ban sna ya kila kilati ban macam ni terus kawai ingin komplain ba siapa labor department namar kadai ke labor department kala kepala sna yang untuk minimum wage in complain bagi pentingnya kaan juga minimum wage kata number 1. Number 2 in complain siapa labor department in ong ba balai ni factory jumlah pan akam ajam yo ya kena semaju ni sakawai in complain siapa ka industries department ng sokar mikliya babalai jumlah ban pentrikam ya ke MIIP al hajar arbsau but ka last resort kapa lada kini arti department ng sokar mikliya jumlah pentrikam nak kalian juga seng ngim baksi ban sim da dubai ban kila titi let's say da kabawan ban khang talano sulon ni ini namar ba ka kum ke jui ini kabdon jimun ban ala ni kibri di ban ban kamai hang ni kem da akam aja Meghalaya Post.news